zuentzat idatzia. Dena beltz ikusten dudanean, zu zara nire iezbide. Kantu honen hitzen da melodiak, zuentzat idatziak. Aliatu dira, hasi da mutaia, Madrilera bidean, kolpeak eta iraiak. Loreak eta
Compañeros trabajadores, compañeros dirigentes de las organizaciones de masa, compañeros dirigentes de otras organizaciones políticas, compañeros del movimiento de izquierda revolucionaria, trabajadores de todo Chile. En las últimas semanas, el país ha sido sacudido por graves y agudos conflictos. La lucha de clases se ha agudizado, mostrando al desnudo las contradicciones de la sociedad. La clase obrera y el pueblo, atrincherados en los puntos y fábricas, enfrentan a sus enemigos de clase que les acechan y amenazan. Se bate enfrentamento mundua zehar dominazioaren oreka desorekatuz herri langileen erantzuna defentsiboa ziegitasuna gurea da eta ez zaiena demokrazia liberalen baken
Gure batua beteko teren itxaroten bizitza osoa gertatuko denaren bepe hitzek esanaia galdu dute mundu zikin honetan ekitea garaie maite zenuenak ez zintuen maite batzutan bizitza ez doa akorde maite zintuena, ez zenuen maite Ez alda zortea, joko honen parte